United Democratic Party nekesngi kala lej ban IT ya kejing ai jingmut halor kejing penbet ya ka reservation policy kasenggal ai jingmut kumba prateli bat kini kimat kidai kibam no shiliang bat kibala pediang lang da baro habai keren bat kinong tok khubor hadin kejing kendo bat ke menteri sarkar ka kong amperin lengdo ka badai ka chairman jong ka komiti halor ka roster bat reservation policy ujian ras katri ke UDP uba jimino balto ulaong bahkan dia kejing pa ikimat ai jing mut kadai katkum kabala rai lang ha kejing lang jong barok seng sain pertai kabala long hau jemang mentau snem ha kabala menjur lang ban pa kejing ai jing mut sya ka komiti bat ka komiti pat kan sapa sya ka expert komiti ya kejing ai jing mut ke bla pa de seng sain pertai uba jimino ulong ba ka UDP haswa pakan pa ikimat ai jing mut sya ka komiti kabala kli da ka kong amparin kala yatir sani bha bat kaladon kejing kendo amduna ya kakat sausin harangkat kejing tuat jengmur lang na kiriu syampang bat na kiriu saj ain kumju habakli la ke UDP kebu lang ya kejing bun breu kum kawai ni kimat ai jingmut man pensyong nong rim haba penbek thmai ya ka reservation policy ubak jimino ulong baki don kiweiru ki kendon lani kriteria ki bedai ban pendon kamlang haba penbek ya ka reservation policy bat ki don ru ki benta kum kejing long sadin bat kejing duna ke yo kakot apa deng kijat beriu try muluk ki bedon kaman pensyong nong rem lang halor kejing bun breu lawan bane penduk ya chairperson bakli ya kanika committee on reservation and roster Dr. Amparin Lindo namal kemban chupan kenau maka dia akan live way tarik jong benai bi bahladon kejingelang jong ki political parties baru akan dikajelang Meghalaya adian kejingelang ladon lu kerai ba nakaliang jong political parties kini ai jimut atau bagi bat kini ka reservation policy bat ka roster ke kumbo PTP bahkan ni ka reservation policy kali kemat ke balai keren di babon ki kelbon naduk ki political parties naduk ki sen halang naduk ki other stakeholders bopir yang ba benkam ban yakbi benia seni ban review ya tadi ka reservation policy bat nakalian macam ni kum parti ru kum mencukup kemau aka assembly election ke ladem la besu ya kan ni kamat aka manifesto jong parti badan kam ban review ya kan ka reservation policy de hadian ka jing ai timur nakalian jong kan ka committee balakri nakalian jong Dr. Amparin Lindo tinggi nakalian jong parti nilak sim kiam ha aga bai di bakani kam namal ni semua tu ba kani ka reservation policy kade kawai ka belak tik ha ya ka jingmut perham jong di pat ba nong shong ha ka ni kita la ka jong bat khamtam ha ka bai de bat ni ki chakun real with ba mo atau mungkin major tribes dan state jong di nakalian jong ni ngila simkia harbe bodani but wilayah shong kemba khat sausin kijingelang nakalian jong parti the core committee jong parti lengkap bat ki MLA ki MDC ki party leaders wilayah shong wilayah tai sani bha harbe bodani but ka kijing ajimut ke bawah to me ke belong non discriminatory but acceptable to all the reserved categories in the state of Meghalaya. Dia nilai thotru kaptu katne ki legal experts, kidon kamar laimut misalnya jonki, kidon ru ki academicians kiba nilai engage nakalian jongi bangla yo banatai yo banakren, bangla yo shibon kejimut nakalian jonki. Dia bat khadlu khadwai, oh nakalian jongi hadin ba kini komiti telah terwah pengiriman jimut tinggal yo bani kendu Dr. Amparin babang chairperson bat nakalian kejong iru ilapen pau ya geding smokeman nomor ba yang 4 don kenu the political party lawan cakmat jimut officially hi kedai tang parti UDP
Kembali jemut hargai buat kini reservation policy buat roster system. Di nak kalian jom lapan pawe ke di semua ben. Bayi orang bah nilayo mentah ya kini kimat belambu nak kalian jom ibu kuma prateli kimat nak kalian jom prateli observations. But ya kini observations nak kalian jom chairperson in sahapan rapat siapa ke expert committee. Dia akan syong pada ke expert committee dan examine ya kita kijing mud dan ki observations nak kalian jom parti kijing. Dia ko makalong mentah nak kalian jom officially nila ai ya kita ki observations but ikhmidenti ba ya kata ya kita kijing mud jom hiru. Mana kalian jom ke committee ba clear di Dr. Amperin Lindo, but nak kalian jom ke expert committee kepada keserta dan tung mentah. Ikmitnya yang ke cing ajimuan kalian jom. Jadi kita akan dikecingin keren. Entah sih. Keren ban penpau baik ya kita kecing ajimuan nak kalian jom ini. Dia balaya keren buat chairperson pada yang kan mahi yang mentah nama bangin haban up saya kiwi itu kecing ajumut but ikini kendang long confidential nama bayi kini kena haban rapat siapa ni ke expert committee but dia kata apa akan yang keduniru yang bantu yang mentah ni dah senap syua dan mereka gila persyang but penandul ya kita kecing ajumut akan yang keduni Aku beri bagi reservation policy roster nambah kanun kata yang noin. Ni apa ni suatu kan dikawai nilai don lang bagi galu. Bagi nilai don lang kecingnya ki dekat state untuk senang recognize pada bagi nilai don lang harus juga state nilai jam lang harus juga state. Sampu itu lagi sistem gila telur layan dekat don kata kecingnya burung markalian. But habangi kemibiang ya kini ke reservation policy lu kamut bah kini ke reservation policy kan kita ya kenu mo ya kenu kecat menriu kan kini ke state ke juni bagi persyang ben penwandur hantar komba kini kecing anjing mut ke juni kan wara ya kecing bah nak kita kecat menriu depan betul kini ke state ke juni di tribal population di major tribes kiwi tribes betul kini ke state ke juni kenang ba komong makin arem sampai ke besar siliang yang nuru along non-discriminatory and acceptable to all the reserved categories in the state of Meghalaya. Kata kali ke jingga. Bila edon langsung kuat di Islam, macam non kenu ke jingga tut mo, sebab kata-kata akan dia berbentai. Dia hendak ni kuatkan penmandur, menambah ni long concern nak mentah disamlah ini di bawah kamu macam mo ni long concern aku bayi buat kecing kembuk aku bayi buat kamu macam kena kalian ngerti mana dia tang bagi orang yang reservation policy ni keren bro aku bayi buat yang job creation bro mana kalian jom ke state government ke jongi mana kalian kiwi stakeholders mo makin lek sitom kan man permi syushu ki kam ki jam nak mentah ki kun sama jongi kan Kedon ki kedang kuli rupiah ki bom dan ru ki kedang kuli rupiah ki kendo ba mo indio ya kita ke kam kecam ke babit ke babian ni kita ke dia jingkuat yang macam mo kam tu dia tang luar ke jingkuat dia ladangi ya shim to shibu ladangi shim mungkin ki OBC kedon ke reservation ya ki OBC hari India kalong 27%. Kan baka population yung ki OBC hari India kalong kano maybe kelawan po ay siya ka 4% or naka total population. Kamod ba ka reservation ni ki OBC kadiban kam kiyo siya mo dilarang i-base tang naka population kan. Tingin base ya tang naka population naman ki don skiwi criteria don skiwi mo ki parameters untuk hapan pet kan ka baleng itu kam ke reservation nomor 1 aman island kan itu bilang saat dia makin kio mo
Dia tindakan ketika jat menteri untuk itu dia bilang kau aman kia, anda kamu kalat kelenti, iron kamu kita ki opportunities, mungkin kia, tidak kata orang iron kamu kita solution. Dah leh ada national context itu, ini tapi national tribal minorities dia kena simle nak kata yang itu, iron kamu menjual sesuatu kalat kelenti mengenang kia. Ya kenika isu juga selection policy de Andre ka shong pada haka di start ke ki wa ke ba ki small na ka ga ki te na trai in haban ki li na ki la si ki don bi da an jumur ka ba kham ha no ka ka ni te de na ka le majungi te mula patha na ka le committee on the selection and roster nila ya tre shi tom nila shong ba khat sa ki meeting kemudian kita besok menyertai luar ini ke isu berjuang masal kuat di Islam lemah dan sahadian sang kuat di Islam dan bahkan sang kelar dulu kemudian menyertai kemudian besok ini hidayah syaitan hidayah syong syaitan mau pilihnya bagi experts bagi advocate bila ekran bagi chairperson yang maya kita kijing ajimut nak kalau tapi semua hal Anpa Paibat, Marwa Kanikan Lecaka, Shakanika Expert Committee, Tamba Pihaman Skuntu, Katanika Way, Maka the solution getting Namanta Yano, Katamut, Nakamanta, Kivas Andian, Lena. The White, let's say, Kataka, Nakaway, but catching one brio, catching two brio, Kataru, Kadekabuntam, Bahaman Committee, Nepen, the Kanshon Haka Expert Committee, but I felt